Truħ huwa dram bil-Malti li ktibt imnebbaħ mill-ġabra omonima ta' Mikrostejjer ta' George Mallija, huwa dram li qed jiġbor fih 100 storja bl-istess mod kif ħajjitna jiġbru ġo fihom ħafna stejjer. Dan id-dram qed jittella bħala parti mill-programm ta' Spazju Kreattiv b'kollaborazzjoni ma' Theatre Lab Malta u Clive Piscopo bil-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Emcast. Tim ta' talent fosthom l-atturi Peter Gallia, Clint Kirkop, Teresa Gauci, Kyle Mangani, Elisa Nabela u Alexia Mikallef. Dram se jittella Spazju Kreattiv fl-ewwel, it-tieni, it-tielet, it-8, id-9 u l-10 ta' Diċembru. Mhux hekk le. Inti taf kemm ma kollix tibqa'